Ja, danke schön für den Prayer. Ich zie een mens, ik weet niet of jullie dat weten. Weet je dat ik een mens zie? Wel, als je dat niet weet, dan zul je maar zo veilig zeggen, dan moet je dat antwoorden. Ik heb veel mal, wanneer ik zo dit reden wil en zal, dan komt mijn angst aan, hoe about ik word verder stonen en mij wordt naar bevalt te reden. Wat we dan doen. En ik geloof, ik wil something hard te reden. En zoveel als ik gereed heb, ik weet, dat is immer meer als ik kan reden. Ik wil het immer über tijd doen. Zo, mijn timer van jou en is, weetst du, of geloofst du? En waarom heb ik de timer, het is nog niet zo veel jaren, waar ik met de timer geschafft heb, wat mij zeer wichtig wordt, met het studeren, wat is wijsheid en wat is glauben. We vingen veel van glauben in de Bijbel. Jezus zei, wanneer du glauben kost. Hij zei sogar, wanneer we glauben hadden, dan hebben we boy verzaten. So glauben is sehr important to have. En we hadden, gisteren overs had ik van bekeren. So weet je wat, ohne bekeren hebben we niemals ware worden. Weet je dat al? Dat is soms een ding, die moet we klaar hebben. En ohne glauben, wat we niet wijs. De glauben is een ding wat we eerst spreken, en dan hebben we wijsheid krijgen, ja. Zo van wat geeft dat wijsheid? En ik dacht, ik wil van jou, maar we zijn hier alle bereid en vrienden, we hebben hier, we kunnen lachen, we kunnen roeren, alles tegelijk, niet? Ik wil eigenlijk maar al die wat er klaar had, dat ze wijs zijn, stoot hem op. Zo er hangen stonen samen. Check hem al naar hangen waar de wijs is. Ik wil een hemelvrouw, dat moet we denken. Al je wat er geloven, je hebt wijsheid, stoot hem op. Oké. Weet je waarom je nu opstond en eerst niet? Wer kan zijn? Nog meer Lüder? Oké. Ik deed een woord brokken, dan sto je op. Yes. Ik vroeg wer dat gelooft dat je wijs bent, dan ga je opstaan. Oké. Ik zei niet ganz wijs. Zo had jij een doel zaten. Dit schoof krijgt dus wanneer ik word vrouwen, wer dan Christus, stoot hem op, ja? Zo dan wil je vielleicht niet voor het opstaan. Wanneer je wordt vrouwen, wer dat gelooft dat hij Christus is, dan wil je al opstaan. En we gaan hier wat van rut te brengen, wat de onderscheid is aan ons leven. En vielleicht wil je een klein beetje wonderen, waar ik dan aanchecken, maar mij is het zo, dat we als kinderen, we als bruiden en mannen, wat de muscles hebben, wat de zullen aanleiden, we zullen niet tevreden zijn met bloos geloven. Waarom, wens ik zeg dat, ik deed dat studeren, en niet dat ik alles weet, veel van jullie kennen de Bijbel veel beter als ik, maar ik deed een beetje checken wat Jezus was. En ik vond zo hastig niet eine steed dat Jezus irgendwo geloofd heeft. Vielleicht hat je steden, en ik wil niet zeggen dat is er niet. Maar Jezus kwam niet im Glauben naar deze eerd. Hij kwam met juist en wijsheid.
En nicht bloß dort, som steht sagt, ich hem sogar noch mit Genot. So hij wist wat hij deed. Hij weer erfüllt von wat? Wel, we kunnen zeggen, hij weer niet mal erfüllt met dem Geist, hij wird der Geist. Demnach kwam hij en hij wird vol Weisheit en hij wird vol Genot. En dan even switchen over wat hij zegt, wat we kunnen worden. Durch wat? Durch dem Glauben können wir worden, so als hij ist. Matthäus 10, Vers 24, glaube ich, ist es, da sagt ein Ziel soll nicht sein, mehr als der Meister. Und ich würde sagen, wenn als der Meister, so als der Meister. Und hier mag ich wat in uns Menschen, dass wir vielmal strugglen, wenn wir leben, te veel am Glauben en er steht an Weisheit. Immer wahrer go wir bloß nur ans Glauben, wie glauben. So, wat als Weisheit, Gott jaf Weisheit en Erfahrungen jaf Weisheit, wann wir glauben. Dann kann eine Erfahrung Weisheit geben. Wat als Glauben? Glauben ist eine Rückforderung von something, was wir nicht weten. So Weisheit kommt von weiter. Und was weißt du alle? Glaubst du, dass diese Rückforderung, wer fordert uns Rüt im Glauben? Das ist Gott. Das ist die Wahrheit. Ich glaube, dass manchmal dem, was ich sage, Gott ist ein höheres Wort, was wir nicht gescheit begreifen können, nicht verstehen können, nicht erklären können. Aber Wahrheit, das können wir viel besser verstehen. Wenn wir weiter, was nicht Wahrheit ist, das Leben ist, und was Wahrheit ist, das können wir uns holen. Das macht uns frei und das macht uns reich. So, das ist eine Rückforderung, dass wir uns übernehmen, eine Wahrheit anzunehmen. Zu glauben und darauf, dass als Wahrheit, dann fängt wir, ob es so ist oder nicht. So, von wo kommt Glauben? Das kommt von gepredigt wird, ja? Fängt wir in der Bibel so steht. Und der Glauben, was aus der Predigt kommt, wann die Predigt von der Wahrheit ist, dann steht der Glauben auf der Wahrheit. Und wenn wir die Wahrheit erst haben, erst klar haben, weißt du, das ist manchmal interessant, was Wahrheit alles ist. Ich habe ein Stückchen trägen Thema mit einem über diese ganze Pandemie, wo wir sind gewesen. Und fragte mich, na ja, was ist dann Wahrheit? Christus Pilatus Jesus vroeg, wat is dan de waarheid van jou? Ik zei hem, ik heb me entschloten de waarheid te weten. Dan lag hij dan een beetje. Wo kannst du die entschloten de waarheid te weten? Wel, dort brauche ich op de waarheid te geloven. En wanneer du nicht weißt, dass das Wahrheit ist, was du hörst, oder was gesagt wird, dann kannst du, wenn du die Wahrheit kannst, dann kannst du diese Sache prüfen mit der Wahrheit. Wenn dort Wahrheit ist, was Jana sagen, dann kannst du dort nehmen und prüfen mit dort, was du weißt, was Wahrheit ist. Und dazu brauchen wir erst zu glauben an dort, was wir nicht alle verstehen können. Und dort fingen wir eine Wahrheit. Und ich sage manchmal, da kommt Dinge an. Da warst du bald anders der Wahrheit als er nicht. Wo warst du dort an? Wenn du die Wahrheit aus Gottes Wort nehmen ist, und du machst Action im Glauben auf die Wahrheit, dann passiert das Ding, und da kannst du prüfen, ob das stimmt mit Gottes Wort. Und wenn das stimmt mit Gottes Wort, dann darfst du nicht zweifeln. Und das braucht eine Entscheidung, dort zu glauben. Und auch dort zu weiten. Dort wir dort weiten tun. Und ich glaube, ich sehe das hier die erste Message all, wo ich mal klar mache, und das ist eine feine, wertvolle Erfahrung, aber auch wahre Erfahrung hängt eine schwere Zeit. Und da wir auch in der Pandemie, wo ich die Wahrheit mal klar mache, dass ich nicht zweifeln darf, ob das Wahrheit ist oder nicht. Warum? Wenn ich glaubt an die Wahrheit, und das ist die Frucht von dem Jesus. Das kann ich sagen, wo ich es schlecht erklären kann, wo. Aber ich mich entscheiden, die zu glauben.
En wat weer dat? Galater 5:22, in de vers hebben we al gehad, dat we zo ganz klar wat waarheid is. De vrucht van dem geest. Dat is waarheid. En weet je waarom ik weet dat die waarheid is? Want ik heb het uitgevonden. Zo aan vers Galater 5:22 bruk ik niet meer aan Glauben. Waarom niet? Wenn es die Weisheit hat mir dat beteuggebracht, dat ik weet dat is waarheid. En waar heb ik dat uitgevonden? Wanneer ik een mens leven doe, dan schafft dat karakters, de Bibel zegt dat wordt. Wanneer ik een vrede hem hoort, en ik neem dem vrede en geef dem een andere persoon, dan schafft dat karakters, de Bibel zegt, die krijgt ook een vrede. En wanneer ik een vrede en een waarheid heb, en dat is een vers, en dat is smal. Maar ik heb een vrede en deze waarheid. Wat Galater 5:22 leren dat, die vrede verspreidt zich hastig met de mensen wat er om je zijn. Dat is wat passeren dat. Zo, en de geduld wordt er leren dat, ik bruk die aan een mens wat er ganz anders gelooft als ik, en ganz anders zegt als ik, en alle haar dingen gelooft als waarheid wat ik niet geloof, die geduld werken aan die mens, dat geeft een brood aan mij. Dat heeft niet te doen met hoe verschillend we denken. Dat heeft te doen met wat we practicen. Zo, dit is een ding, dit is vers, kunnen we zeggen, zullen we hem geloven uitleven. Maar wanneer we eerst hem leven doen, dan geloven we dem niet meer bloos. Dan weten we dem, dat is wijsheid. En dit is wijsheid wat we als bruiden zullen hebben en kunnen hebben. En dat leven. Dat daar we niet meer zijn, ik geloof een beetje, wanneer du een brood leven, dat wordt beter schaffen van hem hassen des. Nou, ik weet dat dat wordt. Dat is wijsheid. En dit is waar God ons wil hebben. Dit is waarom we Gods woord hebben. Dit is waarom we dit lezen doen. Dat we de klaarheid uit Gods woord uitnemen doen en dat weten. We hebben meerdere versen waar het ganz klar zegt, of dat ihr wisset, omdat je weten, daarvan zeg ik je dit. Zo, we gebruiken wijsheid, vele steden waar we geloven hebben, ja. En dit is een wassen. Ik wil zeggen, dat ganze thema van daar heeft te doen met dat we bereid allemaal wassen doen. En verwaarts gaan. We hebben al die dingen. Wat we al zoveel mal beleefd hebben. Wie willen onze jongens manchmal zeggen, mens, dit zo stil mal weten, dit hast je al zoveel mal moest doen, en nog weet je niet wat je dat zo doen. En die vraagt hem nog waar dat, ja, waarom moet dat je doen? Nou, die deed je dat laat zal. Nee, maar je al waren vergeten. En dat is dat karaktervol wat we hebben. Dan staat dat we mal klaarheid en weten deze ding schaffen ze dit. En daar gebruik ik veel dingen ten bijspel. Dal worden. Ja, je hebt gehoord in de messages al van zorn. Van opgerecht worden. Wie mannen had een probleem. Hebben? Oh, nu geloof je al dat we hebben. We durven niet hebben. Wanneer we wijs zijn, dan weten we zeer goed wordt dat wanneer we dal worden. Wenn zo wist ik, vijfmaal wat het schafft, waarom wil ik niet dat waar doen? Dat schafft daar niet. Dat deed nog goed brengen. Dat gaf naar angst in de familie. Waarom wil ik dat waar doen? Beleidigd worden. Had je ook al uitgevangen worden tijd. Zo, daar bruk ik niet bloos geloven. Ik hoop ik word niet waar beleidigd worden. Dat weet je al. Dat wanneer ik beleidigd zie, wordt het handig uit. En hij je dat allemaal uitgevangen. Dat wanneer je beleidigd bent, dan doe je leen. Ah, no, zo'n Christus hebben we niet wat leen. Beleidigd worden. Dat is sure. Dat we beleidigd. Maar leen doen we niet. Maar ik doe. En even nu als een grave man, van mijn vrouw maar eenmaal een woord zegt te mij, waar ik niet heb berekend. En zo'n afschuldige ding waarom ik beleidigd word, wordt je vielleicht niet moe. Maar ik word beleidigd. En wat dan? Mijn vrouw is zo bekend met mij, we zijn zoveel taub, we reden zoveel taub, die wordt plaatselijk aan, wanneer mij something is. En zij vraagt me dan maar eenmaal, Dani, wat is je worden? Ik wil aan, du best niet zo schaftig. No, mis nus. Mis nus je worden, waarom vraag je dat? Wat is aardig?
Nou, ik weet niet, bist du krank, dat hij de kop weer, wat is de arbeid? Nou, ik zie oké. Maar ik zie niet oké. Waarom wil ik dat niet zeggen? Because ik het niet meer één te mijn vrienden zeggen, dat een man wordt beleidigd worden, wenn ze staat. So, dat is een pride, en dat is een weidog, en dat is de aanvang, dat is de zoet geplant van de betternis, wat alle mensen trouwens heeft. So, dat is wat beleidigung deed. Weet je dat al? Of geloofst je, dat we allemaal ware vergeving krijgen? De leeft in glauben, nou ja, dat is oké, want ik beleidig zie. Ik was nu een stootje nekje. En dan, wanneer je het nekst had, dan waar het hoop zijn, dan zit Eva. Weet je, een heeft alle handen beleefd, joh. We hadden maar een paar lied bij ons, dat we ook zo staat van beleiding, ja. We een missionary lied, die willen mij leren van counseling. So we bouwden het aan, ze kunnen komen in de klas gaan. We hadden niet extra in de klas om counseling leren, maar bloos in onze From Bondage to Freedom Klasse daar gaan. En we hebben de counseling doen met het. En dan worden ze ervaren, wat we dat deden niet. Dat ik geloof dat counseling verstaan moet zijn. Of je leert te leren, ja, dat is een goal wat we gebruiken. Maar anyway, deze lied weer het hoop. En ik reed van verschillende dingen. We hadden klassen. En de tweede maand, als ik met die spazieren deed, dan zei ik de man met eenmaal, ik heb wat gevonden aan mij. Hoe ik jaren word van los wel. Zeg ik dan. Ik en mijn vrouw, we zijn op mission. We schaffen met mensen, we helpen mensen. Maar we hebben trouble bij ons. Mijn vrouw wordt dal. Maar die dal wordt dan zeer beleidigd. En dan doen we manchmal bij 2 dagen een niks. We zijn geen woord. Missionaries. We wonderen ons al, ja. Zeg ik dan, met mij is het al veel beter als met mijn vader, dat we een preek, ja. En dat deed een werk niks, en ik deed maar 2 dagen, zo ik hoop niet mijn zins worden vielleicht al maar 1 dag. Niks. En ik vroeg het, wat doe je dat dan, wanneer je missionary bent, en zum Beispiel, je bent thuis, en dat komt dan een paar lieden, die willen helpen, die willen met je reden. Oh, ik zeg, we hebben een switch. Wanneer je schon der zijn komen aan en zeggen, wie de beste eigen lied zijn, schaft die, wie vertalen, wie sposen, wie zijn het ganz vriendelijkste lied wordt jeft. En wanneer je te der bitte zijn, wie je geholpen ha, dan switcht we er aan en niks weer. Maar een paar deel. Zo, hier is waar Weisheit aankomt. Zij leven am Glauben, zij helpen mensen. Maar hij zei, hij had ze te holen. Dat generation, hij had ze te holen generational zonde, die gingen met. En hij had geen hoopning dat hij wordt jemals van dat loskomen. En zij had geen hoopning dat zij wordt, wenn ze haar mom had, krijgt zij doen, een medaille worden. Zij met haar papa, die had Emma zijn dalletje gehad, en ook je next. En dat is wie dat ha. Zo, die leefden am Glauben. En weet je, ik wil je nu niet zijn, hier zie ik vielleicht van ik, maar ik wil je niet zeggen, ze werden niet genioord. Maar ze zagen met eenmaal, wat werkelijk het probleem was. En dat kregen ze wijsheid. Door maar eenmaal wordt het klaar, waarom dat ze staat. En dat is wat veel van ons velen. Dat we aan ons leven verwaarts gingen. En deze wijsheid wat God van ons heeft, dat we die werkelijk brukken doen en nemen doen. En zo vingen we ook veel van, weet je dat je geraad bent? Wel, we hadden dus 2 zijden die ik wil uitbrengen. Einer wordt zijn, we kunnen niet weten. We moeten hopen en geloven dat we worden geraad zijn, of dat we geraad zijn. De andere zegt, hopen en geloven reikt niet uit, du moet weten. En ik geloof, dat is nog een weg dat versen. Wat is dat van weg? Durch dat we geloven en een volle hooping zijn, kan we weten dat we geraad zijn. Waarom? Wenn God verspreekt, dan staat in zijn woord. Die zegt ganz klar, wanneer je aan mij geloven, dat hadden we eerst zo aus.
wenn je an mich glauben, dann sind je von mir geboren. Und wenn je von mir und von nie geboren sind, dann sind je Kinder Gottes. So dort können wir weiter durch, dass wir geglaubt haben, aber wie lange will wir dort bloß einmal glauben und glauben? Wenn ihr sagt, wie die so wieder abgewaschen, dass wir mal klar haben, ne weiter dort. Ne braucht mir nicht einmal wahre gesagt, ja, du bist ein Kind Gottes. Weißt du, Jesus selbst sagt in Johannes Kapitel 3, da sagt er sehr klar, und mir ist das wertvoll, mir ist das abgedacht, da redet von Zeugnis, ja, da sagt er, je nehmen Menschen Zeugnisse an. Aber das Zeugnis von uns, wer ist uns? Wir hören das all. Jesus, Gott und der Geist. Die kann ich nicht annehmen. Und das soll ich Ihnen wel rüberbringen, dass wir das mal klarer merken. Wir haben jetzt ein klein bisschen von dieser Wahrheit gehört, dass es ein persönliches Ding zwischen dir und Gott, was du belebend ist, und dort brauchst du an die klar zu haben. So, wenn Menschen an uns kommen, die viele bedrängt und die bekennen ihre Sinn, und ich sage mir einmal so reich gelotet hat, weißt du, was das Vergebung für? Oh, meis, ja. Und dann weiß ich in den Vers, 1. Johannes 1, Vers 9, da sagt er, wenn du deine Sünde bekennen hast, Gott ist treu und gerecht, und er vergibt dir die Sünde. Glaubst du das? Oh, ja, das ist möglich. Und das ist mir möglich. Wenn ich wohin gehe und bekenne meine Sünde, sage ich, sure, ich vergebe die. Da gibt von Deut mit Friedensgefühl. Das nehmen wir wirklich an. Aber how about, wenn du das allein lesen lässt in deiner Stuhl, und Gott selbst gibt dir ein Zeugnis an dein Hort, dass du die Vergebung hast, dann twilst. Dann fehlt dir noch ein Mensch, um das zu sagen, nicht? Und verliere das auch. Kost nicht allein die Bekehrung. Du musst somewhere, mein Ältester, mein Prediger, mein Bruder, somebody, mit die zu beten, und dann bist du bekehrt. Weißt du dort, dass diese Bekehrung ein persönliches Ding ist zwischen dir und Gott allein. Da ist, wo Gott selbst zeugen hat. Und das Zeugnis, was er uns gegeben hat, weißt du, was dort ist charakter, dort, was wir Galater 5,22 fingen, dort ist die Frucht von dem Geist, die kommt an die nähen, hast du das Zeugnis. Und dort ist ein Zeugnis, was ich gleich zu hören, wenn der Mensch selbst eine Erfahrung gemerkt hat. Warum klar gemerkt ist. Und da darf ich nicht anzweifeln, warum nicht, wenn es das kein Mensch, warum da kann wahrnehmen, dort hat er selbst belebt. Da können Gefühle sein gekommen. Menschen haben sehr viel verschiedene Gefühle. Meistens immer viel wird, wenn ich mit wem zu beten, besonders wenn sich das handelt, um die sind gebunden an something, und wir beide den Teufel rüberfahren, und ich habe manchmal gefeilt, weil ich da hängen bleibe, dem Beten, dass die Flotter lang haben, dann sich da wird, der Teufel Rhythmus, dann relaxt der Mensch. Oh, das jetzt scheint, das fällt sich möglich. Even beim Beten. Der hat immer so, no. Ich dachte mal, ich wurde mal gefragt, nach einem kommen beten, was er Cancer hat. Ich glaube, er 2 Tage vorher gestorben. Aber ich wusste da nicht, dass er sterben würde. Well, das sagst du, die würden. Aber die Jungs kommen früher, als ich würde kommen, mit der vorher beten. Die haben eine sehr große Not. Ich fuhr hin, ich kann auch mal abend mit ihm reden, ich muss mein Ohr dicht behalten, oder noch kann er blödes sein, was ihm fehlt. Und er brach hat mich zu beten für seine große Not, was er hat. Und ich frage ihn, hast du noch irgendwas, was ist sein Hart nach ruhig, was du gleich noch, ich habe bloß große Not. Da will ich für Gebet haben. So ich lege meine Hänge auf sein Buck ab, ich liege im Bad, hat einen großen, dicken Buck, ganz jell, ein Leberkriff. Lege ich meine Hänge dann ab im Bett. Und prache ernstlich, Gott, please, help diesen Bruder. Und ich darf versauern nach der letzten Zeit. Hol ihm aus. Ich kann korrekt feilen, weil er relaxt. Und als ich das feil, weil er relaxt, dann danke ich Gott.
Oh, Herr Jesus, danke schön für was du tust. Vor ich mal beten, hält ich mein Uhr bei der Hand und sage, okay, dann hat er weiter neu gelassen. Sagt er, nee. Der nach Kraxe war, mein Hort ist ruhig. Ich sehe rein. Und Jesus mich holt hem. So weit wie dort. Oder gleich wie. Und sure, ich will ihn absolut nicht lehren von Glauben. Aber habe ich das klar, dass was Gott versprochen hat in der Bibel, dass er das tut. Und dann haben wir noch sehr klar, was er sagt, dass er hat uns nicht eine Schlange, wenn wir von einer Schlange beten, er hat uns dort viel besser. Und hier bete ich, für weiter sollen wir gehen, und sicher ein Mensch muss sterben, Körper muss, ich sage manchmal, der stirbt nicht bloß, der wird tot. Der wird auch mal leben. Aber unsere Seele, die bleibt beim Leben. Und die kriegt, da sorgt er für, ich bete für seinen Körper, und Gott gab ihm Frieden in sein Hort, in sein Leben. Wir reiten Jesus begegnen. So, das sind alles Erfahrungen, die wir merken können, was uns klar merken können, dass wir Weisheit kriegen, wo Gott schaffen hat. Und das ist, was uns helfen hat in den Lehren, wo uns Glaube fehlt. Wir kommen da noch an die Lehren an, wo uns wahrer Glaube fehlt. Das sind die Dinge, die wir nicht selbst verstehen können, uns nicht deutlich ist. Und wir treffen wo noch, das ist eine gleiche Wohnung. Und weißt du was, das ist da noch nicht ein Problem. Dann brauchen wir mal still zu holen, zu checken. Und dann ist das somebody, vielleicht Gott selbst mit seinem Zeugnis, wisst uns der, wo wir durchschauen, weil der ganz, die Wohnte ganz tot ist für uns. So bloß ein Beispiel rüberbringen an, was braucht Glauben und was ist Weisheit. Ich will bloß hastig in uns, mein Wiederbuch in Konkordanz, dass ich mir hastig teilen, wie viel wir von Glauben im Neuen Testament sind und wie viel im Alten. Und dort vom Glauben als im Neuen Testament 72 Mal an mein Wiederbuch und im Alten Testament mal 12 Mal. Und dort von Weisheit, dort ist ganz krank anders. Dort ist im Alten Testament, und ist eigentlich auch recht. Im Neuen Testament ist es 203 Mal vom Glauben, und im Alten Testament ist es 72 Mal. Und krijgt es het omgedraaid het andere. So, het Oude Testament leert veel meer van wijsheid. Dat is weinig van Glauben. Dat Nieuwe Testament, dat leert van Glauben. En wat ik hier uitbrengen wil, waarom ik geloof dat er meer leert van Glauben is, wenn dit heeft met het eeuwige leven te doen, wat met dergem Glauben moet krijgen. Dat is dat wat we niet kunnen erklären met ons verstand. Krijgt es een ware woord. Krijgt es eine Ewigkeit? Weißt du, dass eine Ewigkeit jaft, wie können sagen, kostet nicht mal weiter. Warum kostet nicht weiter, wenn es nicht mal wahr ist? Aber wenn wir glauben an Gottes Wort, weit wie, das jaft eine Ewigkeit. So ist es, wenn wir glauben an Gottes Wort, weit wie, das jaft eine Hall und das jaft einen Himmel. Und wie weit das jaft von Gott und das jaft von Jesus. Das weit wie. Aber was hilft uns das, wenn wir das weiter und nicht wirklich glauben an die Wahrheit, was das meint das? So hier brauchen wir diesen Glauben auf viele Stellen, aber wir wollen nicht bloß den Glauben brücken und das Glauben, wenn es sagt, die Teufelsglauben auch, aber die tun das nicht mehr. Und was weise ist, das ist, wenn du den Glauben hast und du lebst dem und du fängst ut, das schaffst du es dort. Ich sage manchmal so, dass es einen Himmel jaft. Und was glaube ich dort? Bloß wenn es die Bibel das sagt? No. Ich weiß, dass er ein Himmel ja wenn es dort, was ich selbst belebe, mit dort, was ich tue, wo ich an glaube. Dort connecten um Himmel. Some Menschen, die machen sich dem Himmel, stellen sich fair aus goldene Gasse, wenn es das sagt in Offenbarung. Die stellen sich vor, wie groß der ist. Was ist das? 500 Mil bei 500 Mil bei 500 Mil hoch ungefähr. Weet je wat? Dem Weg kann ich mich nicht in den Himmel vorstellen. Vielleicht ist es so, da will ich euch sagen, nicht, das ist biblisch.
Aber wo ich mir den Himmel feststelle, dat is da, wo ich dem Frieden mit einmal feilen kann. Von Himmelreich. Den Frieden, was ich gekregen habe, dat is bij mijn Himmel. De Frieden, wat ik kreeg, durch loslaten en geloven aan het eeuwige leven, dat is bij mijn Himmel. De leven wat ik aanbouw, wat ik met eenmaal tot een mens kreeg van harte, dat is bij mijn Himmel. En de geduld. Ik zei manchmal is dat de geduld wat du met mij hast. De vrede wat ik dan kreeg, dat is bij mijn Himmel. Zo, wanneer ik dat wel Himmel verstellen, dan maar eenmaal als mij de Himmel veel meer weet als op goldene gas te gaan, weet ik niet waarom ik dat wil wel. Op deze rookvloer is het veel makkelijker als op goud, niet? Zo, dem ik we ons om zijn verstellen, waar ik wel die niet verachten. Want du zegt, hey, daar wordt je bij 12 maal dit jaar vrucht dragen, en dat geeft je een vrede, vrede dan. De Bijbel zegt dat. Maar mij daar het niet veel uit, want we kunnen het jaar even vrucht geven. Als je daar wordt 12 maal dit jaar vrucht dragen, ik zie in de wenigen zeggen dat vrucht eten. Ik wil gleich maar dat 12 maal het jaar Schwein geslagen wordt en Schweinfleisch eten. Dus al deze verschillende beelden hebben we ons verstellen. Maar de hoofdzaak weet wie dat. Is ons dat klaar? Zo, wat hast du? Hast du Weisheit? Ik wil je nog zo'n ganz einfache beelden vertellen. Waar ik priefende wat wijs is. En dat handelt zich om geld. Ja, ik zie een mens wat nog van geld. Ik had je laatste klas van geld. Zum Beispiel Weisheit oder Glauben. Menschen, die nicht Weisheit brauchen, die moeten veel dollar im Glauben leben. Zum Beispiel all die, die geen savings account haben, geen geld te zien gelegd hat in uitval, die worden meermaal met dem Glauben leben, als wanneer je dat hebt. Oh, dan zei je gelijk wel, ja, je kan geloven, je wordt meer Gott ervaren, als al die wat Weisheit haben. Bloß ein Beispiel, zum Beispiel die Person, die schaffst uit, da ist ein Vorrecht, und du brauchst den Check alle Weg durch, hast noch auf Savings, und du sitzt in der Reifen, die Tires, die sind all schlag, Hals am Knubbels. Aber du glaubst, dass was je noch länger holen, dann nach einer Woche oder nach einem Monat kann fahren, dann weg von dort Check Tires schippen. Hast du noch ein Spare. En de fährst, und der Tire knallt op, sure, du bist glücklich, du hast ein Spare, schriftst dem an, und fährst wieder. Und du glaubst immer noch, dort wird noch wieder reden, weil du noch Geld hast zum Tires schippen. Bets vielleicht auch noch am Gott, please, fix diese verbildete Tires, dass die fein glatt und rund sind, dass ich noch lang kann fahren. Nächste Ding knallt die Ware an der Reife op, dann hast du nicht ein Spare, so, dann brauchst du Ware an Glauben, en die opmerken op een gas stonen en wiesen en beden, God, please, checken Samarita. Wat mij wat een spare brengen. En je neef God hier in je bed, hast een wunder beleefd, dat er waren in een stelhelm, die dat die aanbieden te helpen, en sure, die neemt die de tire mat en forsmat hem repairen laten. En dan was bij hem shop, dan best waarom geloven en bets God, please, help dessen Wirt gnädig te zijn. Dat hij den tire borgen wordt. Ik word hem nächste Monat betonen. Zo leeft waarom geloven. En je neef, God heeft dat gebed ook. Die Wirt is zo gnädig en betoelt hij den tire. En du sagst hem nap. En dan best waarom dummen en bets. Ik hoop dat komt een of wat in direction waar mijn voet staat. Ik kan een tire met hem aanschrijven. En waar hast niet bezigheid. Kost met. Schrijft hem tire aan en forsch af. Een nieuwe tire en dan achter eeuwige oude. Steht zich niet zo fijn, maar dat is oké, dat voort. Dat is een mens wat hem geloven leeft. Heeft veel van dat beleefd hij.
Weet je wat? Wanneer du die Weisheit nimmst von Gott und du das ein bisschen in eine Sparkasse hin und alle Monate leist, was du siehst, und du sitzt, deine Reifen sind so schlecht, du bedürfst die Worte lang fahren, du nimmst die Sparkasse in Forschung im Shoppensatz nie Reifen an, dann darfst du nicht beten um einen Samariter. Dann kannst du dankbar sein, dass Gott dir so viel Weisheit gegeben hat. Und du hast was abgespart. Und das ist natürlich ein Beispiel. Aber das haben wir immer gerne am Jesselchen. Krijg so als das am Jesselchen. Wenn du al weißt, und das ist ein Kampf, wo ich nicht angehe, dat wat veel Glauben braucht, da durchkommen. Waarom leerst du nicht an die Feiererfahrung? Und das ist, was ich mit Manuel sprechen. Und das, was ich Hein Friese hat al gehört, Maya al gehört von Bernes. Wenn du al weißt, was Bernes ist. Wir haben in Hebräer, ich glaube es Kapitel 10, Vers 26, da sagt er, wenn du wirklich die Erkenntnis gekriegt hast von Jesus Christus, und du jetzt wahre mutwillig singen. Du hast nicht ein anderes Opfer, als was wir haben. Und das ist, was ich manchmal sage in uns Kampfleben. Wenn du das all weißt, was deine Beten ist, wenn du all weißt, was das ist, wenn du beleidigt bist, oder nicht vergeben ist, die genau nicht schätzen ist, wo lang wirst du immer wahrer und sinnvoll und Sinn angehen? Und hier rede ich manchmal noch an die unmoralische Last, Pornografie. Da will ich ein bisschen von reden. Weet je wat Pornografie ist? Und ich will dir das ein bisschen erklären. Wo ich dann anschaue, wir fingen von Brandmalen und Gewassen. Und ich fing dort sehr klar, dass die sexuelle Lust an uns Männer, Gott hat dort Sex gemerkt, als een zeer wertvolle, diep emotionele gevoel. Dat heeft hij zo diep emotional gemerkt, dat een man en vrouw zal eind worden. Dat je hebt een Fleisch van dat. En wanneer de Teufel dat kan brücken en dat misbruiken, dat we ons in het Fleisch dienen wil. Ik noem dat een zelfzucht, selfishness. En we willen aan die diepe emotions gaan en laten ons dan aan en checken de beelden. Dat brandt in ons gewassen aan. En daar is niet einfach uit te krijgen. Zoveel die zijn, ik zie losgekomen van pornografie. Ik heb wat gedaan aan mijn iPhone. Ik heb dat geblokt. Ik check dat niet meer. Maar hoe kan ik die beelden maar uitkrijgen, mijn verstand? Immer waren gedanken brennt dat door. Klare beelden, die zijn ten eigen brand. En er was eenmaal vrij geworden daarvan. Ga ik losgekregen. Dat is waar. Mij bouderde er niet meer. Hast du dan al genoeg wijsheid, dat je niet met die vinger op dem knoop drukt? Aber Janke, die dort noch waren, so sehr, dass als je Vergebung, ich kriege 5-mal Vergebung, ich wollte noch wahre einmal tun, und dann wollte ich wahre Büsse tun. Und das ist, was er macht. Masturbation, krijg so. Und weet je, dat Masturbation, die Pornografie, all diese Dinge, was mit der sexuellen Lust zu tun hat, dat ist ein Sinn am Fleisch, das man kann verstehen. Dat is een zin wat ons vleeselijke Körper zich aanwandt. Dat komt dan aan. Mensen wat dat gepflegt hebben een tijd lang, jarenlang. Den zijn Körper is dat het krijgt zo'n addiction als alcohol is. Die kan niet bloß plötzlich abhören, wenn es een grote pressure heeft dort am Körper, wanneer dat niet deed. So, dit is een ding wat we weten wat het deed. Nicht bloß dort. Ich würde gleich in einer Klasse an Depression, das ist eine Connection mit dit. Ons Verstand leert sich, den Circle zu denken. Und wir brauchen das als ein Painkiller.
So schön als wir in Beddenis kommen, als ein anderer einen Schlag behandelt hat, dann go wir nur das, wenn es das macht, ans Körper relaxen. Ich sage, der Teufel, der hat etliche Dinge. Der will uns erst dull merken. Oder der will uns beleidigt merken, für was der andere tut, und das jetzt Schlag. Dann waren wir dull und unzufrieden und Näckchen in alle Hände, und das jetzt ein Schlag. Haben wir durch, dann haben wir Angst, dass was weiter passieren. Und dann versucht wir uns eine Kontrolle, dass wir uns weiter da bin. Und das Letzte, dann bringt uns die Last im Sex. Und das ist möglich. So, dann der uns da anbietet. Check, das dull sein und verneckt sein und beleidigt sein und sanken und all das. Das jetzt die Schleife. Aber check mal hier. Hier habe ich noch was die machen möglich fühlen. Und das, wie wir unsere Deep Emotions zu brücken. Und weet je, dat je maakt, dat je heeft een addiction. En dat de mensen verstand aan het cirkel brengt. Ik moet manchmal beelden af hoe dat schaffen dat. Die vangt dan aan dat te grabbelen. En dan gaat hij eenmaal ram. En wanneer hij niet een accident neemt en klaar maakt, nu zie ik vorig. Dan gaat het tweede mal ram. En hij dat waar niet een accident nemen, weet je, dat cirkelt en cirkelt en cirkelt. Wat hij aan dat spannende naast vast is. Dat is wat passieren dat, joh. Hier is waar we niet bloos geloven brücken. Hier brücken we mal wijs te worden. Wie weet dat wat het is. Zo'n mensen staat, die hebben een probleem met vergetsam worden. Die hebben een probleem met horchen. Die moet manchmal 3 Mal de Nummer zijn, wat hij zei wat. Nou, vrouw, ik hast du gehört, na, ik leef wel, ik heb zum 3e Mal, dan weer mijn verstand eruit antwoorden. En dat is niet bloos een onmoralische last, dat is een veel ander ding. En schwierigheid, beddenis, dat krijg zo, du kost er bijna ramwakkelen, en dat wordt vaster en vaster en vaster. En du kost er niet los. En dat is waar mensen manchmal bijna zo gewend zijn, die willen niet meer los. Oh ja, die willen van het zware los, maar die willen bloos vrede veilen. En dan komt het zo weit, dat ze komen vrouwen naar beden, dat ze weer vrede krijgen, ja. En dan krijgen ze weer vrede, en dan zijn ze weer klaar. Maar de nächste dag vallen ze weer neer. Nou, maar eenmaal fehlt immer weer te beden. Dan fehlt het dan een Seelsorge. Alle 2 Monate, dan zijn we weer teruggevallen. Ja, daar hebben we al veel beleefd, dat die mensen bij ons waren zo moedig. Ja, nu hebben we. Nu hebben we dat plus nog leven. Die 2-3 Monate fehlt frisch naar licht im Leben te komen. Het waren alle teruggevallen, zeiden ze. So, wat heeft dat te doen? Dat heeft te doen met ons ganze denksysteem. En dat is waar we niet wijsheid nemen. Dat is kracht, wie zeggen manchmal, Menschen, die leert niemals. Die macht immer wahre Fehler. Die hat einhandelt, noch einhandelt, einmal verspielt, die kann bloß niemals wiederkommen. Die lehrt nicht, die nimmt nicht Weisheit. Und das ist, was wir brücken. Weißt du, Gott ist so gnädig über uns, wenn wir nicht Weisheit nehmen, dann ja für uns genug. Sure, wir kriegen wahre Vergebung. Er ist immer da. Aber er wird so gern, wenn wir mal weis worden. Und das ist dort mal, wo er uns so gern geben will. Dat we met wijsheid leven duiden. So, ik heb hier meer ervaren, waar ik nog een klein beetje overgaan. Jezus werd een kind en wordt sterk am Geest, vol wijsheid en genot Gottes. Dat vingen we in Lukas 2,40. Lukas 2,52. En Jezus nam touw aan wijsheid. Hij wordt groot en genot Gottes. En dit is wat hij wel van ons had. Dat we touw nemen wijsheid. Wat hebben we toen nemen wijsheid, dat gebruiken we te geloven en deze entscheidungen te maken, dat hebben we wiederkomen. Lukas 11:49, da sagt het, daarin heeft ook God de wijsheid, oder Gottes wijsheid ons gezegd. So, wat wil hij? Hij schickt profeten, hij schickt apostel, hij schickt predikers, hij schickt oude grijven onkels, hebben we zeggen, ja. Die schickt hij om ons dat wirklich te leren. Lukas 21:15. Hij wordt uit de muil
von Weisheit reden. Dort wir waren, uns jener Stunde kennen. Wer ist uns jener? Das sind nicht unbedingt Menschen, das sind nicht Fleisch. Weil ich sage uns Weisheit, dass wir uns mehr klar haben, wie weiten, was wir zu reden haben, wie weiten, was wir zu tun haben. Oh, dann war ich ein klein bisschen zurückgegangen von so einer Erfahrung, was wir gemerkt haben, Mann, der 7. Mal zu mir, er hat nu besser sich an sexuelle Lust. Er hat das bloß klar, wenn er eine Frau sagt, was nicht gut eingetragen wird, dann checkt er da nicht wahre Hand und er ging in einen Raum, dass er nicht wahre wird in Lust fallen. Weißt du was? Ich will den Mann am merken, dass wir können hart loskommen von Lust, dass die eben Früh, was der halb angetragen ist, dass die danach kannst, als ein Mann da stehen und das Heil und die Sicherheit im Leben beiden. So stark sollst du sein. Wenn du da nicht kannst, nur der Bank fahren, du musst du früh checken, wenn sie früher sind und nicht angetragen, dann sag ich, dann help. Nehm help. Dein Hort fehlt der andere. Die arme Frau, die hat ein Hort, und das ist eine Seilbahn. Und wir als Männer, wir sind würdig, so eine Frau steht, ein Heil anzubieten. Und reinet, keuschet, moralische Lebewesen. So dat braucht mehr als bloß uit de stich gaan. So zit man ein Cellphone. Du darfst dein iPhone aufstehen, wenn du kannst nicht los von Pornografie. Weißt du was, dann brauchst du Hilfe. Das ist vielleicht nicht artig, dass du das ist. Du weißt, was du tun. Aber seg du Hilfe, dass du im Hort klar hast. All diese Strohbilds verfliehen, die kann ein Tag verbrennen am besten Bein. Wir brauchen am Hort Klarheit zu haben. Und da braucht Weisheit, dass wir da lernen tun. Ich frage manchmal, und so Menschen sind in Poren gewas, ich frage, was das an die? Na, was meist? Na, was du an, was dein Gedankensystem das? Ja, sehr gut. Ich denke 10-mal so viel an Pornografie, als ich check. Okay, da weißt du, was das an die? Die 10-mal so viel, wenn du eine Stunde Pornografie checkst, und du erst nach 10 Stunden an denken, wie viel Zeit hast du danach verdammt, was du weißt tun? Na, keine. Und das ist nicht bloß in Pornografie, das ist in Depression so dort. Wie viel Zeit denkst du an deine Schwierigkeit an Depression? Weil ein Mann sagt zu mir mal 25 Stunden da, okay, dann wird mir deutlich, dass du depressiv bist. Wenn du forderst, dass du Zeit hast. Und das ist, was wir mal klar merken. Was do wir fordern? So, Apostelgeschichte 6, Vers 10. Hier redet von Stephanus, seine Weisheit und jetzt, die gaven bekraft. Weet je wat? Ik zie wat door je komen, dat Weisheit ist noch viel stärker als der Glauben. Maar dem Glauben kannst du Boi versaten. Und wenn du die Weisheit hast, dann sind die Boi da nicht mehr. Dann brauchst du nicht Boi versaten. Wenn du Glauben hast, dann kannst du den Phone aufstehen. Wenn du Weisheit hast, dann kannst du den Phone haben, dem nicht zu so einer Brücke, zu so wo Gottes ihr ist. 1. Korinther 21. Hat Gott nicht die Weisheit von der Welt zu der Torheit gemerkt? Und das Vers gleich, und ich will dann ein klein bisschen erklären. Ich weiß nicht, wann ihr meine Zeit aufhören, es ist 2:30, nicht? Oh, da habe ich noch mehr Zeit, ja, da habe ich noch ein bisschen mehr erklären. Ich lege das Vers, was mir sehr klar geworden, dass Weltweisheit, das ist auch noch ein gutes Ding. Wie sein das even, wenn ich denke an Mexiko, wo du ja ackert wird, die Tijanetät in 20, 40 Jahren zurück, dann schrien sie vielleicht, 5 bis 7 Tonnen zum Hektar Korn. Von der tun sie 18 Tonnen zum Hektar schrien, ja. So, die sind weise geworden, die weiter zu ackern auf so ein Weg, was Gott sehnet hat, und mehr als das Doppelte geben hat. So eine Weisheit ist, was ich gerade rede von Geld sparen und einen Savings-Account haben, dort hat Gott sehnet, dass die besser weiß. Und dort ist auch sehr viel wert, um viele Dinge in der Familie zu tun. Exercisen, gesund eten und verschiedene Dinge mehr, das ist Weltweisheit. Und weet je wat, diese Weisheit, jene diese teuflische Macht,
dan is het eeuwig je nog maturheid. Zoveel duip als God zijn wijsheid. En dit is wat ik wens, wat we als bruiden en als mannen kunnen uitleven en families, dat onze kinderen kunnen aan dezezelfde wijsheid aankomen. Wat hebben we dit krijgen? Durch den Glauben aan de waarheid. Dat hebben we dit krijgen. Zo, en we reden dan niet bloos van gewone wijsheid, we reden van een wijsheid wat volkomene wijsheid is. Ach ja, als een wereldwijsheid. Dat hangt zich niet bloos aan hoeveel we in de kost leggen, hoeveel we weggeven doen. Dat hangt zich aan wat het deed en de eeuwigheid aan. Dat heeft een eeuwige wijsheid te doen wat am hemel aangaat. Dat is langer als bloos op 20 jaar. Dat is op eeuwig. En dat is een wijsheid. We reden van Gottes wijsheid en wat een geheimnis is te vinden en deze Godheid, dat we erkennen van dat leven wat eeuwig is, wat geen eind heeft. Dat breng ik waar het terug naar Galater 5:22. Dat is een ding wat geen gezat is. 23 vers zegt, ja, dit is geen gezat. Niet mal de teufel kan een gezat maken, de een. Dat wordt derg, en dat is een wijsheid, dat te leven. En mens te leven wat mij ooit. Dat is een wijsheid te doen. Ik wil laatst een stukje terug mal zeggen, gelukkig dat die mensen mij zo lang dom zijn, dat maar ik eerst met deze wijsheid weer. Wanneer ik voorts had kunt antwoord geven, dan gelijk wordt je vlamd ha. Wenn ze mij kijkt dat ook op. Plaatselijk het eerste kwam ik zo aan, dem veel andere weer te zijn. En hij reden we zo lang, maar ik kon geloten worden. En ik kon God zijn wijsheid brokken. En weet je wat ik hem zei? Weet je wat, broeder? Ik weet dat ons belicht im leven veel te rood. Er is nog veel te verbeteren. Vielleicht kost du ons rood geven, waar we dingen verbeterd gaan. En dat weer zo zwaar een arme woord op een viergoed. Zo switcht dat aan. Zo, daar moet we uit verzinnen. Daar komen zo'n dingen weer plaatselijk, vlecht ons vlees op. Want ik had voor de eerste halve minuut losgereed, ik geloof dat we mij zo'n battle leidje worden. Zo deed dat aan mij. Maar dankzij God, dat hij ons de wijsheid geeft en zag, kijk maar, hier is tijd stil te zijn. Nu is tijd te wachten. En dan hebben we God zijn kracht gebroken met wijsheid. Zo, in 1 Korinther 12:8, daar redt nog van de goal van wijsheid. En wat in Jezus geeft, dat wordt van wijsheid te reden. En we vingen van de goal veel. Dat is niet dat alle mensen waarin wijs zijn, maar we krijgen de wijsheid wanneer we God vertrouwen. Kolosser 2 vers 3. Daar bijna als een schatz van wijsheid en erkennis wat een beetje versterken. Dat zou ja versterken. Hier brauchen we nog te zeggen. Deze wijsheid te vinden. En dat hebben we krijgen door hem geloven. Kolosser 2 vers 23. Hier redt het van een schijn van de wijsheid. Ja? Zelfs gewilde duim met vreemdigheid. Weet je, die wijsheid draagt niet zo weit. Dan doen we ons zeer klug en zeer wijs en weten alles. Sommige mensen, wanneer iemand die vertelt, ik kom hier alleen maar vandoor waar je was. Dat niet. Waar je nu is. Die weten alles. Zo, die fehlt niet veel wijsheid. Die hadden het al aan. Maar dat is veel meer een opgestelde wijsheid, waar die niet kost op verloten. Jacobus 3:17. De wijsheid van boven is rein. En dit is wat du kost brieven als du de hast. Die is rein, die heeft een vrede, die heeft wat eeuwig. En die heeft leicht bij. Die is barmherzig. En die draagt goede vrucht. Zo wijsheid is aan de entscheidingen wat u merkt, dat u klaar hast, God zijn vrede is door. Dan hebben we van den Glauben. Wat zegt er van Glauben? Matthäus 8, vers 10 zegt, zo'n Glauben heb ik in Israël niet gezien. Dit is vroeg. En dit is wat Glauben bracht. Dit handelt zich om de vroeg wat naar Jezus kwam. En Jezus naamde haar een hond. Zo, en dan blijven ze nog. Zo helemaal wat doen ik. Want we hebben nog een helpvrouw deden. En we zeiden, de hond gaat naar huis. Ik zie van mensen die komen niet voor hun. Dan naast zij zich nog een hondje. Waarom? Want ze geloven weer door. En weet je wat is een vrucht kreeg? Wijsheid. Dat we wijs van deze vrouw.
Somehow, wo kriegt ihr die Weisheit her? Dat zij kan zijn, wordt al een Hundchen aan van Jezus, van de Meister. Dan können sie noch sagen, ja, aber die Hundjes, die Verräter von den Menschen eten. Dort nahmen wir Weisheit. Und doorheen kann Jesus nicht mehr. Door een gewaltige Kraft aan deze früh. Matthäus 9, Vers 2. Dan Jesus ehren Glauben zag. En weet je, ik leg Jesus, ik leg God, niet bloos te nemen als een almachtiger, groter Gott, wat hij ons rein alles. Ik leg deze God ook te gebruiken als mijn vriend. Mijn vriendelijke vriend. Die laat zich afweken van onze wijsheid, wat we erkennen wie hij is. En dat hebben we aan duinen en aanbeden. En dat gebruiken we ons werkelijk handhaven. Dat gebruiken een duimetje het hoort. Werkelijk moet ze duimetje zijn en aannemen als een vriend en al deze einfache dingen. En aan aanchecken als het is. Jezus. Ik zei manchmal, wie moet die dingen worden alle bechecken, wat hij dergelijke dag deed van ons beschützen, ons moedig maken, ons schaftig maken. En dat is meestal dan weer het is, maar dat is een broeder die zegt maar eenmaal, weet je wat, gisteren kwam een jongen naar mij. Zegt hij te mij, ik mij de hand, zegt hij, dankschön voor die boodschap. Man, je alle horen kunt te mij dat zeggen, in mij lang niet zoveel uit als dit jonge jong. Wer schickt hem? Voor mij weer het Jezus. Dat is een schrik. Hoeveel meer kannst du deze Jezus als een schafje vriend? We waren in Colombia, interessante belevenis. Bracht dan een klas. Als ik vorig had, mijn mic losnemen, schaf dan weer dran met abriemen. Ik heb een klein meeltje, wat goed gaan kunnen, af en de reden kunnen. Ik heb er nog meegegaan. Ik wist niet wat hij wil. Ik boog me af en vroeg, wat was het? Wees naar mij, die zit het smak. Wer schakt hij? Ging ze voort? Dat ze hij is een oude grijver man, hoe kan zo'n kleintje zijn, die zit smak? Weet je, dat zijn tijden waar ons het veelt. Dat is wijsheid. Toen dat kent weer wat naar je plant. En ik weet niet van de ouderen, maar God brukt dat kent. Dat is zoals we kunnen ons in Jezus kennen leren en dat is waar we kunnen bijna leven. Die passeert nog in geloven, maar dat is wat ik moet geloven. Oh, ik kan zeggen, als je kent, wat helpt dat aan? Dus jong weet er niet beter, dat helpt nog aan. No. Daar is dit geloven, ervoor we al deze dingen. En dat is waar we bijna leven kunnen. Markus 4, vers 34, die geloven heeft die gezond gemaakt. Hebreeën 11, vers 1 tot 3, daar is die geloven maken we al deze dingen. So de onderscheid van geloven en wijsheid is groot. En ik wil je plus moed maken dat we werkelijk walsen en wijsheid. We kunnen niet ohne geloven wijsheid krijgen. Maar we hebben niet bloos einmal bij geloven blijven. We moeten klaarmaken, sommige van die dingen hebben we geleerd, die weet we. We brücken Entscheidungen te maken en Ändernissen te maken aan ons, dat we sommige van die dingen niet bloos einmal geloven. En we brücken ab te walsen. Ja, we hadden gisteren nog een beetje van Hebreeën kapitel 6, waar het zeggen, we moeten abheren. Maar onze eerste ding, wat we allemaal deden, dat we bekeerd worden. We willen nog mal wassen en we willen nog mal volgewassene mannen zijn, wat God kan brücken. Daar hebben we morgen een beetje meer van gehad, dat je de thema wieder van hier, en daar heeft het te doen met dat ze een man weer, dat ik waag wat gingerig weer. En dat brücken we ook. We als mannen, als jongens, als vaders, dat we klaarmaken, dat wat gingerig is, leiden we af. En we gaan nog ver en niet nog hingen. Paulus zegt, ik leid dat af wat hingen me is, dat vergeet van dat wat hingen me is, en ga naar dat wat ver me is. Ja? Zo goed, we hebben nog een slotgebed. Himmlische Vader, ik dank en prijs die van jou waren, voor die woord. Ik dank die voor de wijsheid, dat u als Jezus gekomen bent, als vol wijsheid en juist en genade. Heer, ik bid voor al deze bruiden wat hier zijn. Heer, dat we worden erkenntnis krijgen en wijsheid.
En niet bloos einmal strauchelen, maar onze Sünde. Einmal jeder Tag waar Büsse doen en bechanen wat we hebben gedaan. We hebben ons nog verder draaien, help ons, so we kunnen nog verder draaien, checken wer du bist. En wirklich die Arbeit doen, wat du für uns hast. Du hast uns hier als deine Gemeinde, uns hier als deine Ambassadors gesagt, dass wir dort hier doen sollen, was du durch uns doen wirst. Und Herr, help uns, da zu wachsen. Und dass die Worte stark sein, nicht zweifeln, nicht uns durchschlagen. Wenn uns wir beleidigt, dass wir sein können, dass die Gelegenheit, was wir haben, die Namen zu brücken. Help uns die Weisheit zu haben, wo wir können mit so einem Menschen umgehen, dass dein Leben wird gebracht wird. Im Namen Jesus. Amen.